Kelatna usipai BSF haka jingile haka tama Pakistan lale buram daka jela Manipur bat laban rap haka tege jingle buram daka baong udai usipai uba klemdon ke jing shifting laong da officer bah klidu haka jing yakan at kabala ne lai sngi sau sngi udi pak jing kakam ulan no senyang shibun haka ban pen praya ka wena ka jaka sa jong kisipai Pakistan laong da inspektor general jong kisipai para kaput BSF ID Singh u officer rang ba jong ka BSF ulaya thu akinong thok bor jong kanong ba Manipur ha Imphal ha kasngi baar bakalami ru ka surjing perta Bharat Mata ki jai laong ru bahaswa ba unklat ulayo ka jing sumar ka ba ar sngi lenter na ka jing mensau ka bala jur bha udipak ulale ka jing IT ka ba krautam na ka benta ka ribat ka jai penriu on klet ka jing le bha ka jong uteu BSF laong do inspektor general ID Singh ha be kren bat kinong thok bor ha Imphal u inspektor Singh laong ru bakidon ki kendon ha ka bor pedeng ban yarap ya ki bahaying jong ki sipai ki bala sya penyap ha ka jing le u hemmen barido jong udipak una awa Singh ulakta ya ka sendup yap ka bala sob da kalamari du jing kermen na ka benta ka longying ka bala tip u new hemmen rang ba ula I ya ka bor ban IT ya la ka jong ka jing im na ka benta ka jai penriu laong Shishuru dauna aba barok ki I jauh menconga ki kenarit jongan ni kathan ki sungtenat baha banyelek kai badu uladon ki jingedai ka bajan barok lang ju pepru banya kendu ya ki paralog ki bahi ngasem man la kapor ba wan shuti siying saise khangde hana mana imung puramba aigi aina hona bada mana mateng pangbiramba imungi awana ukapa jong ne sipai bala khlat no ulapen I ka dur jong ukhun jong u bala phong ha ka uniform jong ki sipai BSF ha ka klipmat bala shim ya ka jing smai bala long sipai jong kari India ka jing im jong u kala long na ka benta kari wala ka jing du ka long ka basung si tam ha ka ying ka sem nrei ngasung sarong yalau jong ukhun Sagi mungi dadi katang hoi nungai nakal lamda nungai bo ani aduga ma lagi dabja akoi gi khwai gi awaba ai gi motadi asagi moina sefai gi akoina sum saina hona pulap lemina bane ba akoi gi sarga da mathai gi kathokram ne ba akoina ngana ba India si nga ani aina moina songthokram ni na asagi akoina yamna kanu to basu nataba masana kathokramneba ai magi kasam jabaduda moina loina kan tawramneba सबका बहुत ही बहादुर जवान है, बहुत बहादुर सिपाही था, बहुत बहादुरी से लड़ा। ये जो बीच हमारे 3-4 दिन का जो युद्ध चला है और पाकिस्तान का जो सामने की पोस्ट है उसको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश जब एक और ये अपने टारगेट को ये मारने के लिए निकले ऊपर से ये गोला इनके बगल में आके गिरा जिसके कारण ये जख्मी हो गए बावजूद इसके इन्होंने 2 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष अवाता में बुद्धि लाइरानी अदो मालेबा के में कथोक्रमी ना मतलब खुदा लेता बगी अवाता में देरन ले होरानी